Mutungeria wa barabara ingine ni amunge ya Meru Patrick Mutumana munini wa Kiezi Pora Kinyaka na Zen barianite na ndeto cheki ripoti ya mwere kugate ni betikanirie na thirikari ya kaunti ati milioni 18 chethira ikiathura Rwandi choti na mbere bakiwa abo betikanirie milioni 33 na milioni 3 cheki gina kia basari MCA baba eleba ugite bo kinyabuno butira bukyaluka gotweka kariba kedira bakyalula ugeboka itakai karobya mwingi bibangiri kubutheka kiumya ki bwete nkuruki kwa kaita atongeri bedirite nende batikuthingatira kayoka kare muno endera nende kethera gakiuma ira kire michemanio ya mwingi mandikitwandeto murioki na utwambiria chio ateto ara yo to ari ne to kiandika minutes na chesa inoran sainete na CCM finance mutredi nyana sainete na twari kan chothe na nyamere tiunde na chia ru na arua cha ngogera twitire na ora twari kanerie Mutune mutongoria bara bengi ndene mbunge ya Meru no Patrick Mutuma agitariria mitaratara bare kire nyuma gutirima na county assembly ya Meru na thirikari ya county nikenda bomba kwaria manto budget akiwote nyama bare Kenya tembetiri gitake wadi milioni 18 enda ugite mwankira nandi mbawugite tende guru milioni 36 irikethwa kinya kiwadi atukuga nandi majority na omora orindete negotiation team wera dara twangirire mutuno twarire manto ya 18 million kega na twaririe tware enrollment money ira igemba gutakia antubami ukakariba Meru ogaira 1.541 billion ukaja kwikaira ke 45 rijaga 3.5 million per wand ko no meni chetu kuga ora twarikire kuga tona ke 3 million per wand toekire ambassador yao kuga toekira 3.5 million per wand nuchoka kera ambassador 3 million bechika ya 36 kwa mwananchi wa Meru kama kali wa Meru everyone to get no mwangayo na 36 million per wand na kulingana na Mutuma agitembesha icionthe na kinyini cha atiko bisine ngavana chege maendeleo na mwanga chitireki mwingi nikenda bomba gwita uge bora mbecha ikethwa chitumika na toga mbecha chione no mwanga izo a program based budget togenye to go flagship cha ngavana no mwanga ikadira public participation no mwanga izo PP ke chikwe ke akaliba Meru boge ke flagship ni reko bakwenda flagship no wangaika at cross all once no mwanka wandi ubekuona 8 million chia flagship na no wangaika ile PP na no mwanka ile submitted ikenda akaliba Meru ka akaliba wandi boga flagship ira reko bakwenda kuba tutembeja tugere niti bona uchonde ichide chonde chidwe PP na chadhiro PP chombe kuvingatirwa na antu ugimbi bakwenda na kila wandi yone mbecha ile batere kuona mbecha liko ya 36 million per wand amuna bubu ona kinyake thambungi ya Meru na thirikari ya county bakarire nthi bari mantu jage budget mumbiro na bwiri kumenya ati mthenya ja ruju kuketha kwina ikaroke mwingi kegwita uge bwao ura mbechi kenda utumika bakiuga nandi mwingi bauga mbechi chitachiongero gwita kiwadi no bakathithia na kwira Meru mbecha cia Meru county cia county executive kacia ngavana kana cia MCAs cia kariba Meru inkwenda kuria Meru ruju paumire beje public participation ira tutumirite twe county assembly ya Meru iri Kamunde hall beje bere county assembly uraba kwenda mbeca ciao ciumbo tumirwa kiri budget iwejite 2024-2025 financial year akariba Meru beja bauga barenda gwikirwa 45 million ira county assembly propose agaki county physical strategy paper batu ni tukathika bauga barenda mbecha uchitie 50 million kenda akariba Meru bona maendeleo jara bationete miaka iri ethiri ni utukathithia ai batinge twangire twe committee era yetete ku negotiate bado tuna powers budget committee no tone kuthia budget kono yongere mbejire kuma 36 igakinya 45 na ndongeje kuma 45 chakinya 50 na orega atara masabu jao yone be batere kono kinya 50 utuito boki aringa na baga atara masabu jeto bado togete minimum ikeja ku minimum with 36 million per wand na nikulingana mutongoria bara bengi Patrick Mutuma na munino Isbora Kinya bagite mantu ja barabara
Kuthania MTF igaitangugi kana kandarathi mbobe ekirite mbeca na nara barabara iri na urekethwe gitaitura ngugi ko batu twekera barabara na rito rya nambe chiayo kira tukosecure atembo chenche barabara nera ero ne kathi ate ne kathi lakini ko contractor gitangugera ne executive choga ingavana na department ya choga ko keda to chura ko contractors na ro njira chonde richivitwe nonto makazo ambele cha zirwe within 2 months njira chonde chivitwe na inya contractors bamero bakona nguge na inya na bamero bakona nguge agwitira na inya mbe chekombo security mero matinyo kona thina tu ne mero ugo kila mtu akira to tiri hata na kila mtu nakoro tembecha kwa na mbecha hata utina furu mbecha na zuzu na orinde mbecha chitura chiko na reko na ara ko KMTF kioni utira to mba gweta njere neu no tira menda no tira ngamenda na twathithio yewe kathiria thina ingi ndaigitwe first gentleman ria ari bachwaga gite bakiuga kwina various and several rules ndariganira mono no tucienderere kinyani administration yekuja lakini batu tu county assembly tukwenda ukiwa problem weu majority leader kuuga mbere governor raja a branch check akandika irore akenda lakini yeje ikamika sure kute ward kinyemwe itina maendeleo ja 45 or so million na ikiaja na allocation 8 na muthiene nandi bakira thikare county Meru uge buria akariba Meru bagaita buthe bukithingatirwa inkwenda kuromba county executive yetu itongeretwe madam governor uria wananchi ba Meru bakauga mantu ja konie budget bae wananchi heshima no ibo bakuritirwa ngugi na ibo consumers ba services iri kweja no thirikari county ya Meru ituonete ura kuretete thina na angi riria maoni ja wananchi jatikumba gwitirwa na inkwenda kwira thirikari yetu imenye mwananchi no ri na final say kulingana na katiba yetu ya Kenya iria kurukirwe 2010 Muthuri Muriuki, World TV, Mutiri Kangangi.